Sam, aku beliau Charman beliau ni jelang. Bat amjo, ublai emlang cer, woi ya isnya tu, ya ijin kram, ijin persnya yang ibu bon walang. Haji itu aparti, bat haji itu wajwai thap bodi itu ini dibenta. Wasansnya mengkesisen, namdusnya bidaki dasar. Lada baklai, ciri ini sansnya man kawayap. Dari kubelele kandidat wadai emlang surum kantam yo XMP yang iur Vincent Bela wadai yugi keluti wa amnu ibn China bentuk hatan yang i dato yo ya jengjob na yo hatan yang i isuk tada bon wa iklam hejing to aparti dai iklam MP ngani onga ko nang sang senang pras nem kita amu he senang ne senang ngayo isuk yo tenak ba ya Handai, hatos ni waman meeting yang maha muni, karena hukum senang ni cipun kita tangga tiang. Orang dari konsultan diri orang awani kejung klub tak ngami yakin, ngasih serama ni bentar kemana jung klub. Matbat musim, ia kira hukum senang foto, apa sah, yang senang, akhir itin. Ngawan dia muskat Krishnong waktu EDI ke simen cispa bek kestar simen pencenai dana yang kelom. Kejangka simen ini ke sangko bek hat arikot prasnong ide yugi waya rap ya dimenta yang ketiga yang kelom. Umaran pemon mati persuja kiwa pembiang bentuk imu bab ya ibundo teyok yang kelobi. Tesnya seram wong menangawi ngaman hesdong ngarepan daga. Kalau kam yang tu, jadi cak pembek, nak pembek ya i buat senang apa tu. Pi macam ni senang, pi baik pi, yo baik pi. Mati kau ini nak kena ya senang apa ini. Ada tuan tiasnya seram, ham nak pembek, konsulta ham tu jauh hiti senang. So kebiman kau sebentar kemudian yoi. Kata mana meligo, nada dia luki ka cilak tu ningut eksekutif apa yang ibu yang macam hatanya hongai, saya mesti melanjut. Aku terbaik bangga, orang hamca, pembek hamtam kon senang yang i, naik krisnya ingeri awak orang kena, metbat mesti nak ikri hari buat senang apa tu akar orang ngai ini, ngai ini jauh, cak pembek ya kesenang manusia. Ini nama siang atau lebih, siapa orang yang berpor keluar. Kita ni emlang seru gila siapa hamsarom, ya emlang serum, mana senang putri, mana senang le songsong, mana senang kau siapa. Itu yang sebagai parti siapa emlang, hamsat ni lagi ni dia, jo ia berkelahi dia emlang cer, kruina sencari kanan senang kamu joman, nerjok masurlah. Mana jabu iki kami super wahai senang ipeleh hino kami utayok yang bersenang dan yang ada istilah sil ya ini katsan senam kirukaham makna arti bisaram amnang sang senang ada tu ante di poru kirumar sat yang VIP galeri tai hajan medan batu yang ia tai ke VIP galeri di irnyola penta aku besok kau sat deman yang mesti hamsnya bang biasa sesuatu nongkrong senang yang i siapa ham itu yang lain siapa pengkala yang kejemut perkataan pia mengkelam ubun nayo itu iman sisul sidur kesenang yang i nyok tende kelam kubel si jarno dan bentar kesenang bersiang uman ga kowe tuli mestiap nabi kubel si pun Ingo iublai warok cisi dodok istep dodok imet wa iublai pi ha katera jing im yang pi wan gasni yo pi im ya ki iki ikan yang pi ya ki kon ginap yang pi warok ite ingo cuai iublai wa ar ini ingo ya kini chairman orang pelai ini por wa ma ex MP yang ini por warok ki he ini em ngiu kok kemat ma warok kok itu lain por ngada liang nga siginten atenten mem kam datip kita akan election
independent em ju khang nu upai ba kat chawalai ule ye ani rai yang semen berkat ba pai ba kam ke chenong mersiang waro sinyobi em ki dodang yat dong mantuk te karpat iki ikam di kaparti kong tresong i wasnyobi wa darim hago tiap da emu umah ini ex MP yang ile sinyo sengani hitewan waro miyaw umah sini lang umanu kandidat hini por ti kermeni wa ganiga le ngajing khay nga melumela katwa ijing pa yung nga yo man go marejo snewa pi inaliang yung nga karpado wa iga jingele yung tan dele anto prasnong ile te katwa yu tan imyu tibi hanu adur wa ijing berkat yung mayo sa to yo marejo daliang yung ngaryo kelam disebonten karpat efisien pada kemanbe kemanpa ki prachlong ki wem ini ki sngap na yung sngap na po gari so kemen so sup yo kan bas election haslam khatsan snam manem pia ngam jom kan bas ani snam maya ki bro ting ngame mudoro yo kendi po tintin cispa persen yang bertani por wat cispa 5% ini cenang ini dan ini cenang kawa jamu rol nang itu kumol election jamu rol yang pi dari tak guru di maya cenang ko betli cenang kian dan hi andrei sao sarom na kumua hau payu maseru kumua poros nang ile MP le johi iporos nang oleh MP manda leca nongstoin leca kasi keleng ang gabru cek kata ke kandidat kongres ke sengtiap uklam lentep kedur lam hai empai sino na drama anda dat election kamong ki ka ba ublai ta mangon ubru dale kada bale lebio penjar manda po election job Islam dedau na yuwa masirile johi hiporwan pantiker nga omu teo kha dunia akan krek sikrek hoy mo tiket nu election dengan malu tu kon ngadap serang ngalu tu krek di krek ile temelo kon ngadap serang ini krek ile mau sikri pajba teman na sao suk sao kuman ini tiket bertanda baik kasih Tiyo dap serang sekero kamne oleh oi tiketnya kamne urusannya kamen tu video kata resignation yang odak seblut kika ngai par urusannya cimpor dana yo akan resignation ka accept kiki katanya lu siau kamu kena ni bersiang udah start outline rem siang hotrat masih dengan nanti so cibi oleh om chana em kami kawan bor letip barisannya penduk bertahan yang yo hele nado mesin terang hele nado mesin terang cekri ki bro sacrifice kau no bro ngada yo hakini ki Santo Prasit yang ke MDC ibu kandidati Sopor Nyosit nagini ki Sopor Nyosit amem bro krek setom watang kamu tango kasrel kau Khatsan Slam dengan MP dalekan bas keleng cekaro India keleng ada poikan bas election yang elat belai elat kipai baenga tapi wilo bro kandidat dau kandidat ongso na yu kandidat mah ongso na doni masri ngasya tu singi yo YouTube betok bawalai na tong sang ong mahami masri kau ongso na mah te kani ke jing campaign kani ke jing kamko kani ke yobeng jiskiat penyer dor ko yang kam sensyar kadar penyer dor ko yang riti ke dustur penyer dor ko yang kilong kiman ki yang i hak cek gru yang i kata ko reflect ko ite daw ki kam kinong chong kam tam hamersian ani Usril kini election
Entok kayong Israel, kani election, tok kayong pi kayong na. Ngasal suku ong tuma, i tok kitre. Kawa kanai pi mentu hani celong mersiang. Lada hani celong mersiang. Tam keprui i ngahabrisanya kamu presiden yang ke parti. Lah hani mersiang, kiwah yung lasem kiyong na. Hakmat kika kiman kiyong na. Hakmat percaya kima Israel mut percaya kiyenga. Te kerpadi pi kam kinong celong hamking. Wakani election tok kayong Israel dani. Kani election kayong pi kayong na. Kani election kayong i kam ke parti kongres. Toh wang ma. Ki mersian kam tri ki kongres. Ngamadapa ya tohi. Di baile maraman presiden na wara yuyut ke berusaha sangat semen. Mandasa semen. Dan regi gawasnya sukses kemana? Ubon ki perlok yang keleng-keleng. Ong kima pala ham serendar ham kerendin. Ublai emu terupi. Bon, kat ni redap ya kini dekat ke perlu ni untuk nak ke kongres. Dan nak kasih hitai, nak arbo kondisit, arbo prabu kandidati. Kewim emi bu ikan ni bak yang tahu yang kita kar. Dan membu ikan halaban. Hendrai arbo prabu. Na arbo prabu tugas ni kanyau set. Na yusaru emi kecingilek kami yusukpa emi kecan sujok. Haduk kata change. Hakaleng kata laong di bro. Oh, upai si kongres. Yala upai di bro si kongres. Yogi por kongres. Hakaki kakan. Kamane blai. Kabam kadi. Yok sup yok sain. Ka akor keburon hakalai sepuluh. Citrok. Naberni abal telah habsui san pahacar citrok. Nabal telah biharap sui cilak piak citrok. Meneking piwaro. Dapai nyahacar citon. Dan dosu ya kini ko ema kabor. Umoyang mo jo mi ingal tu ki sebriwar. Jo le. Nam kelamu yusuril. Yo pala ba iklam kan peremo kan te. Tapi kan ke marsiang. Mandala meeting bin sakti bro kampanye na sahun bi. Inga kat tu mana kat sansen manampi. Citengka kepisayong paiba ngam jom ketaka. Entah orang amal jangan, malah bodoh. Citeng kami lagi beruang upala depan pisau ni, upala depan mana ni. Ngapa tenteng, kau hayung nasam yang ngatin tenteng saram. Wakil yang saya berkawan, tenteng bayu walau ni kau nak sarkar yang skini mencua. San kror sistem es paiba, ngam dunai cikror sistem napla. Ue paiba keleng. Kata kajing cikri hok ikat bayu miye. Ite daw, yuk lampen ke bro. Lukap ke bro ingasnya. Wapi kiclang kitau jo yung asam ke yung i. To perkat papi. Kawi ko ang pi wapatwa. Lada jiadaw yo pi jo uham. Nongkong nang cap kini kil mersiang no sak klambeng. Lada ram patano ngatenya yutro ki. Kat nongot ke sak tro. Uni lo sak tro. Hal kong kenai di hati. Kat nongot ke di hati opo sak tro. Usuril luwe wapot nak keti kecadohan mencua. Man bekala de sak tro. Tengah kini diperlok dengan mersiang yang ilat perkara. Yo upaya geleng. Pai sak tro patan di man te. Boy hablo thok biang yu pala, hablo thok biang yu do, hablo thok biang yu Philip. Ite daw karpa di pi kam kenong chong ham cha pembek hagajing kular kamel eyo ikam ejam pi. Kular kamel eyo pi tang gitu dekat san suami ki ekam. Si tan mersiang ye ni. Kata ko ang bo, ngada na reklamo sports minister. The bo ka skim ni perlok na sports minister dimentakan artificial turf. Dapat doong nga. Wo kontraktor nga tama pelatu no kontraktor nga. Ache, naman kwa yung asam nga yung kini ki. Utok na wo man to kini ki kre euro. Bodo bro pinre kata artificial turf. Wo yele waro kini ki tang ki wa hatai ka saipung blok untuk doi kebersihan kami. Egi. Andre hedem tiba mari betul ile bersama terak nak sawi. Tubuktor sausi orang nyom ong kini orang every dog has his day. We pumu guru em the jong kapor. Ipor yang ngade ipor yang ki dem. Aku bi kapor em de kebin ke em bor. Ite dam to sing afer. Teh sikawila ong fi wo ka hambo no ka
style yang ke BJP. Ke BJP ki dayogi. Hapor bapanele ki na ke BJP ki no ki kandidat. Mungat ki bro ki hakani kathan rilom gong ikan tam me khalia rilom kasi jantia. Ite daw tumpsia ki bro yang ki den mo training ki tumpsia ki NPP. Napati ne rangwana untuk rangwana na po Sumar area ni tay. U kandidat yang NPP tu cuman he apa BJP. Hani la johi. Kaya ka policy yang BJP. Mungat ki bro ki tet bai. Man da bu tet ni minister u dain ki. Tet ni minister u dain ki. Ni bai leo amte tet ni minister u clock ki san snam u clock ki. Hani u ki uyong. No bu aron u ki uyong. U sande u ki uyong. Bu Victor u ki uyong. Na iki wa ki uyong ni ucim ki kende bosan hajar. Lada kecisi dia setiawe dai mu uyong ich pautrok. Depoy kendelak mentu tu ura ki kendelak yo ong ki mersiang kani ki bisa ka yong na ho yo tip but mersiang so ya habi ki bisa ka yong i ka klo ki ni moy kala me gibi ite daw ke BJP ke style ka to di tip bai to di nono dayo pi Karnataka dayo pi po Assam dayo pi Himachal heni le ki MLA yang i tit MLA dang sa tit ki pli than ki ha chlong ki pli than ki MDC chatet bai ite daw haperkat bhai ke policy yang ki yela hirdor kan ni kaya ka ko yo bi yela do ji bro mbo ami klami ki tang i go man kan ni hir de jor ko di bhai le ke spa MD live haman di keluyung ki mahjan palak hau jo bro kontraktor hau jo bro triat buria hau jo bro ki suru hau jo bro ki siap hau jo bro ki moyong hau jo bro ki wara kan ki ha jo ga yuma jo ga sem kespa dalai sa tu do mem ite daw do gi bro ma mem de ta circulation ulai bisa no will bro ti do dan do plat ki mahjon hak ka bi kesni daw teli ki do yo kamaman sa Afrika kaman sa Bihar teli ki do wara back di yo tang chong ka hilam yo ji do roman kamte ma ba kan ni tu sanchar ite daw do yo bi ni le kini ki mahjon da klamben la ki do ki mahjon da klamben la ki do ni ba da stang da ka ku ka sarang ha ka bi si daw itli andre em ha ka ta ka system ha ka demokrasi he ni wa chi sen san snem upan chi tom ni ki bom kre pha chi sen san snem upan chi tom ni ki bro ke basarang kani to kalat ka yong pi ka yong na karpan ipi kam ki prachnang prathau ki em heni sebab perkat bha khang wa kayi ka bajah maksiang untuk kut ko do konstitusi sutnya poi ka siduk dalhi poi ka siduk kasi poi ka keleng oh uni bru tang chnang o tang ki poyu parang o tang ki mo khabi man ngam karchan ki ngam kam yo te chong api na bathan yang mo eu blai na kespa kapo kestat ketip na yang memang berapa lah no wala ngale di bandrajing pa yang pebak naman sen yarap nani na tayarap ko ngawa yo bisa wa krong kam kita krong disurak yarap ki keleng ngating yuma kani ke cuk kan ni nang pon wi perlok ina I ke kongres kada rap do ko kongres cimpisa ki na ki bru ki wa nang na mandado yo ele election depan kin ki bru ki mem ke li phagi kat tay man dapat den ke bru ki te nang bisa jam ki bisa yo kini betul tumut ka kongres coba la kat tay de ba ni baile jam ki wa MK group malam entau I berbar I ke parti tu cimpisa hi ni por election andre ni por dap katam le yo ma hi ni le kini go jor to palat kan ni keleng hak ka kisi kam ki daw keli ki hiwan I bisa mi ten yo poi cik ini uca I por election yo silak arlak boy ki telo to cak penstom ke tres kan ni ngar do yo ni dekat usi uraja wini mestar yang ke telekom perlu bican ba manilai election ngau keleng kan basi de yo ma yo cimu ars pak kror hiti por kim kan kami jengong yang ki ars pak kror san snembut den ko hajel ubru biang ustad lawyer MP deman minister telekom minister man hajel ngalai paju dan kamu ong bekantu dan kau ceri apa hajel minister mahjan ba hampir kaspa kau yo gibru di mentai hok untuk kemen pala dekat tenya boden kan kita ki
man datuk ki yaman i kenang tu am on gayu ki pelak ngai ki macam lom na bang tet kari ki em ka wi ka bru ko tet kari na pa UP yo sam lom ki dewa bright ki dewa e ki kapisa yaw mandajar bang sam chono em ka CBI inquiry na UP nin pelak na cemet yo tia yudu waro ki masam chong lom macam na bang hak nak ka kes ka JJM la em ka jing penamkan bakla ke JJM apa West Bengal katai waro itu bisa keleng-kelengnya senjar ki takani ke cimpusan ki bro ki wayo ni bisa ko to ha kawi ke ski man dapat ben ke bro ki tigo to teng-teng yang ngat lang lo i man hite portang bi o tembe wakla mu ma pala ta to kani to ke senjar i marsiang ni de yo bi ke senang ko ko gabi ngamalang orang menchua mandawan seperti yang orang itu yuk casrok neni semulai yomi selefat dah ikiwan iki nga kapay kena mulai upan selefat emang itu siapa mayai kalau selefat itu wabon di terus yang orang itu casrok meneni dah bon kaya dah ak kekiat ini memang casrok neni selefat ini baiklah mah mandawan ini orang kaya enggak soalnya mah ampu ini dah bon kaya kekiat mah tekat ni nak ataupun datang ke bro ini itu teman dia mesti ni dah pulai surok neni lepas ngatai mesti dia yang sengsan ni dah upaya gue kesi. Berhadu kata kertam sendam ke bro ini senang yang ini. Tak jawabun berbar ki nangcun, kacau penyiap ke yuyunu, pacai ki hayung sem, pacai ki perlok berjor. Yo study ki. Hani mersiang la kapa di ki hayung sem perlok berjor. Boy em ke jingi bakla ini hitai, boy em ke jing memyo pembiang ini hitai. Kami man brum em yo pembiang, kami man brum em udam bakla. Ham sopari asuman CM. Ada nama nenga je eu ni yo boy ma boni kamu advisor yang o. Kamu bhi ko hai to boy ma boni o advisor orang naden uni obek yo boy ni ustad sama nu juman CM. Manu boni kamu advisor, kamu CM. Iklam yang o napai bhi kap keleng-keleng. Tu sidang meeting ki perlok NPP ong ki. Ang ki dijet dedek jet hi ma hamuman CM. Anengan gay gatu ko kap lang. Dalilin yo man CM. Ham ngaja. Dalilin yo man CM. Hejo por na frai kini perlok ini bedi tile ko amni. Dayo ki kap kultur. Tekan tewa hiar kalong bro kaman bro. Bahiar kesensar ka kadar. Wa em kam gitu ki bro. Yo bro yo kan di dong sauna tebut bi hadu kan no ke jimbek. Yo bro ong uni mo yo ipra yang o na hadu kan no ke jing yo ben bro. Dai bari tele to itlibi. Dai bari tele to em ke jing singa pra bro yang i. To yo buram jing sa ka anyam chang klam ben yo kandidat. Lana klam ben yo kandidat. Yo sakam la. Tu si ong ke nga to komplain ni. Hendrau perkat ni ke yung kasam ke o kipa jo nga mana si jo maya. Yukato iki yung asam yang oi perlok tengah suakan mo bo snap pala item regiskat tengah complain ni bo ko gajinga boy mo do election do yung saung ya kipra wayele election you criticize the policy gampi hanre hadu ang o wa ang saung at bahai dalili kete to sa thoti kumlai chibon se chisen ham sa fair ublai ang upi ublai ang kini kesnang Sabha ki peracang perkat hadamiat, mah ham perkat ite kam local politics iwaya bisni de perkat ikalawai yang kikon yang i negara kecenang ujabi dewasuk ujabi da kaburam ujabi guru cipon ubi guru kahok yang i irjila jubor dite dau ibut bagi ya ke yang ke jimta yang ke election commission yang ke government dah hanya para pihak guru yang terlibat orang Islam yang kadiak jiduna ni tai macam teluk le yang majiduna ki bukan di net macam teluk hi arti penilang orang au jo kan itu amte arah siap kan dari berubah seteluk terki teluk le kini berubah ngari jua di puar election itu ke asli election keleng jangan jatuh bang orang di komisi betul cesau di Israel jatuh bang ini berubah dan amte kita kira kami di man be di terro di berak poin sosial
masih bersuka untuk buat